ri batsira Mafhungo SABC ubva fhano Auckland Park Johannesburg 2 Mafhungo mahulwane nga tshino tshifhinga kea Africa Tshipembe ḽo ṋetshedza vhupresident ha G20 kha shango ḽa US namusi. For the purposes of allowing this task team to then do their work, we agree with the National Commission that the initial allocation will then be 20 million. Lieutenant General Puleng Dimpane vho ṱalutshedza komiti ya Parliamentary ine ya khou sedzulusa zwiito zwa vhuaḓa kha mapholisa uri u ya ngavho tshigwada tsha PKTT tsho vha tsho tea ya na kha mavundu oṱhe. The reason why I needed the reference number is to report back to my superiors. Commission ya madlanga yo thetshelesa uri a una pfano vhukati ya tshigwada tsha mapholisa vha dzi Hawks na mapholisa vha SAPS. Ndi madekwana ri batsela mafhungo fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lihaye kha ri rothe. Mulanga vundu wa Gauteng bo Panyazali Sophie bo taisa ndivhuwo dzavho kha president bo Cyril Ramaphosa kha u vhea ha vhufulufhelo ḽavho kha vundu iḽi u fara mushumo muhulwane wa u swielela vhurangaphanḓa ḽifhasi kha khuvhangano ya G20 musi vha tshi amba na vhoramafhungo nga zwino na zwiḽa malugana na mushumo uyo wa maḓuvha mavhili fhaḽa Nasrec fhano ḓoroboni ya Johannesburg vho Sophie vho khoḓa kushumele kwe ba bona musi zwoṱhe zwo tshimbila nga ngona vho ita na u livhuwa boramimoḓoro khathihi na banḓowetshumo ya dzithekisi kha u kona havho u konḓelela musi dzibada dzo valwa u bva nga ḽavhuṋa ḽo fhelaho sa ḽiga ḽa tsireledzo. On behalf of the Gauteng Provincial Government, we wish to extend our deep gratitude and deepest appreciation to all the individuals and organizations whose firm dedication and collective spirit were instrumental in the successful hosting of the 2025 G20 Leaders Summit. When Gauteng was entrusted with this landmark event, the first on an African soil, we recognized it as both a great honor and a significant responsibility that we needed to execute on behalf of the country. The path to the summit was not without its own challenges, but it was through a collective, solution-driven approach that we were able to showcase our province and our nation's capability to the world. We extend a special word of gratitude to our partners across the following organizations and institutions. Firstly, we want to heartily thank the people of Gauteng, by extension South Africans, for the cooperation, tolerance that they've displayed during the G20 period. We also want to thank our President, His Excellency President Cyril Ramaphosa, for entrusting us as a province with this important project on behalf of the country. Zwa ṋetshedzwa ha vhupresident ha G20 ubva Africa Tshipembe u ya kha ḽa US zwo itwa masiari a ṋamusi nga nḓila ya tshiphiri zwo itwa fhaḽa ofisini dza muhasho wa vhuḽedzani na maṅwe mashango fhedzi a zwi khagala uri ndi vhafhio vhe vha dzhenelela kha mushumo uyo. Hu khou pfala uri vha muhasho wa vhuḽedzani na maṅwe mashango vha kati na u ṅwala muvhigo une wa ḓo ṱanḓavhudza izwo. Afrika Tshipembe ḽo bvisela khagala nga mugivhela uri shango ḽa US a ḽi ngo ḓo rumela vhaofisiri u bva kha embassy vha re kha vhuimo ha fhasi u ṱanganedza vhupresidennde ha G20 kha presidennde vho Ramaphosa khuvhanganoni ya G20. Presidennde wa US vho Donald Trump vho ḓibvisa u dzhenelela kha khuvhangano ya G20 nga ṅwambo wa mavharivhari a songo khwaṱhisedzwaho a u pfi vhatshena kha ḽino shango ndi zwipondwa zwa u dzhavhulwa ha mavu na mabulayo. Muhulwane kha khethekanyo ya zwa masheleni kha muhasho wa mapholisa Lieutenant General Puleng Dimpane ndi vhone ṱhanzi ya u tou thoma u ṋea vhuṱanzi namusi kha komiti ya ad hoc ramabindu vho Kate Matlala vhe vha tshi khou tea u ṋetshedza vhuṱanzi matshelo vho sumbedza uri a vha nga ḓo kona vhunga vha sathu ḓilugisela vha fhedza uri vha nga ṋekedza vhuṱanzi.
for members of parliament and members of the public. This is where we will be conducting our business this week, starting today with the appearance of General Dimpane, and then the next witness, Mr. Matala, will appear from tomorrow. And that will be the work of the committee for this week. We are here, members of the public, at the foot of the Mogale Mountains, in a city that was established in 1855 called Pretoria. And today the area is commonly known as Tshwane, named after a river which runs from the bushveld up to the southern side. Lieutenant General Puleng Dimpane vho ṱalutshedza phanḓa komiti ya phalamenndeni ine ya khou sedzulusa zwiito zwa vhuaḓa kha mapholisa fhaḽa dzhele ya Khosi Mampuru uri vho thoma u ḓivha nga u fhaladzwa tshigwada tsha u lwa na mabulayo o ṱuṱuwedzwaho nga polotiki PKTT nga kha mivhigo ya Mafhungo hu si nga nḓila ya tshiofisi u bva kha mapholisa. Vho Dimpane vha ri vho akhamadzwa u pfa nga mbuno dze dza shumiswa kha vhuṱanzi u dzhia tsheo ya u fhaladzwa ha tshigwada itsho. He vha ri mafhungo aya nga ha tshigwada itsho tsha PKTT ha ngo takuwa khavho. Vha ri vho ita na u dzhiwa sa muthu we a tikedza u fhaladzwa ha itsho tshiimiswa, fhedzi zwi songo ralo vhunga vhone vha vha tshi khou takalela uri tshigwada tsho raloho tshi vhe hone na kha maṅwe mavunḓu u lwa na mabulayo a ṱuṱuwedzaho zwa polotiki. This was a request that was made by the project leader, and it was submitted in March. This is a conversation that I have with the National Commissioner, and I make several observations and comments in this regard. And I get to be shocked when this information note is utilized as evidence and trying to portray a picture as if I was advocating for the disbandment of the political task team. It is taken out of context, and I believe that this is an important platform to then deal with the context in terms of this information note. I wish to state that I did not give anyone permission to use that or give anyone the physical document in this regard to use in their evidence. Now, this information note comes, it has been taken out of context. Then I make an observation to say we are closing a financial year. We are getting into the new financial year. Between April and May, we will be engaging in a process where we then allocate or a process of distributing resources to all cost centers in this regard. Commission ya Madlanga yo thetshelesa uri huna pfano vhukati ya tshigwada cha mapholisa huna pfano vhukati ya tshigwada cha mapholisa vha dzi Hawks na mapholisa vha SABC. Izwi ndi vhutanzi ha ṱaha u bva kha muofisi wa dzi Hawks wa sumbedza uri u bva nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku mahola ho vha na fulo ḽi ḓivheaho sa Operation Takedown ḽine a pfi ḽo itelwa tshigwada cha vhathu vhane vha ṱumanywa na zwiito zwa vhugevhenga hune vhukatiso KT Mulife vha khou humbulelwa u vha muraḓo wa tshigwada itsho. Fhedzi vha dzi Hawks vha ri vha vha tshi khou khwaṱhisedza uri ilo ndi ḽi re mulayoni na. Komishini ya Madlanga ine ya khou sedzulusa u dzhenela vhaofisiri kha tshipholisa na musi yo swika na ya pfa nga vhuṱanzi ha fulo ḽa u farwa mahoḽa he ḽa sia vho KT Mulife na vhaṅwe vhaofisiri vha tshigwada tsha Hawks vha tshi sala vha tshi khou ṱumanywa kha uri vho dzhenelela kha u tsireledza vhugevhenga. Zwo ralo vha Hawks vho ima lurandala kha vhuṱanzi havho ha uri u dzhenelela havho ho vha hu nḓila yo khwaṱhisedza uri fulo iḽo ndi ḽa vhukumana. The reason why I needed the reference number is to report back to my superiors as to, like, normally what happens, I have to report back using a reference as to we engaged with the investigators there, and they were engaged with this operation using this case number or this inquiry number. Vo Paul Khatebe vhane vha khou ṱumanywa na fulo iḽo na vhone vho ṱalutshedza uri izwo zwo vha tshipiḓa tsha u khwaṱhisedza fulo. There was no reason for me to interfere with anyone's duties. As soon as we arrived on the scene,
it was clear to us that it was a legitimate police operation. ufarwa avo mulife ho tisambudziso nji kha komishini uri kani hava chigwada cha Hawks na chigwada cha mapholisa vanga vavo vana usapfana zwi chidaka ufarwa avo mulife. To answer your question, I think it would be a big lie if I told you that there was no kind of simmering tensions in certain quarters. But I think the most important thing as a professional police officer for us is to ensure that we subscribe to our code of conduct, our oath of office, and be able to ensure that service delivery is professionally executed. Komishini ya madlanga ikadwa ilindera weva ene mulwane wa chigwada cha Hawks uri adi atanziere savunganda era iyo ichiphala uri iteo vayo baka mulwane vanenga chino chichipinga hova ovo Godfrey Libya. matina hava songo vatuchela kule ri avuya husikale. Ndibona South Africa ndichikochera vafumakadzi nta una ndifa ndichihuliseya ngazvo ri vovanne mumwe wa tsumbo ya uri vafumakadzi vakocherwa nta vana va kubhalelwa utanganedza chanduko uri zwithu zwi a shanduka mufumakadzi wa varanga phanda awana uri hapa pasi una chikhala cha vuthovela cha njelele lothe tshe tshavha tshisina muthu hatewa uri muta wa tea uri udzule nne ndi vhe u kha tshetsho tshikhala. A thi vhoni mulanga kana muthu ane nda muvhusa a muthu ane nda muofha ndi vha ndi khou vhona muthu ane nda tea u mulanga we nda munekedzwa nga vhafhasi na vhadzimu. Ri a kona uri vha kone u ita uri a vha tshi fhaṱa hafhaḽani vha kone uri na vhana vha fhano vha kone u ṅweta vho vhurotho vha kone u ya vho tshikoloni. Riṋe zwa zwino ri na vhoramabindu ri nda ḓivha zwa uri havha vha khou investa shango ḽa Hamphakhulu ende ri kha ḓi vha ṱoḓa. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2, SABC Plus na Khalihaye. Khothe ya Magistrata ya Polokwane ndiye namusi ya dovha ya fhiriselwa phanḓa khumbelo ya beili ya ramuzika wa Likompo Lihlono Chauke ane a ḓivhea sa Shebe Mabena. Ramuzika uyu u khou livhana na milandu i katelaho u ṱoḓa u vhulaha, u tshinyadza ndaka na u wanala ana tshigidi tshi siho mulayoni. Ho pfala uri o thuntsha iṅwe goloi fhaḽa ḽa Dana henefho Polokwane ṅwedzi wo fhelaho he tshiwo itsho tsha sia munamedzwa o huvhala. Khothe hova ho ḓala nga vhatikedzi vha Shebe Mabena he vhaṅwe vha ita na u sala nnḓa muhumbulelwa u khou livhana na milandu ya ndingedzo dzo u vhulaha, u rwa tshipikwa hu huvhadza, u ṱangula na u wanala na tshigidi tshi siho mulayoni. O farwa vhege mbili dzo fhiraho zwi tshi tevhela zwe a thuntsha iṅwe goloi vhuponi ha Ladana Polokwane he a fhedza o huvhadza munamedzo wa goloi yeneyo. Count 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And this includes robbery with aggravating circumstances, possession of a licensed firearm, negligent discharge of a firearm, assault with intent to do grievous bodily harm, and attempted murder. Vhoramilayo vha muhumbulelwa ndi vhone vhe vha humbela khothe uri i fhirisele phanḓa khumbelo yawe ya beili uri vha kone u dzudzanya milandu ine Shebe Mabena a khou ingwa ngayo. I think it would only be fair for us to be afforded chance to consult with him with regards to those charges. Your Worship, we were prepared with regards to the 3 counts, but now there's 6 more counts that we must prepare for, Your Worship, and the court will understand that it needs preparation, Your Worship, by dealing with the Schedule 6 bail application. Tsengo yo fhiriselwa phanḓa kha ḽavhuna na ḽavhuṱanu u itela khumbelo ya bail. Accused, your application for bail will not proceed today due to the submissions that have been made by your defense counsel. And as a result, this matter is postponed to the 27th of November 2025 for bail application. The bail application will begin at 14 hours in view of the fact that there is an official judicial gathering
vatekezi va muzika wawe va khou ṱoḓa Shebe a tshi ṋewa bail. The whole of December, Shebe Mabena, his schedule is fully booked. So this more time is frustrating us, is frustrating the promoters, is frustrating everyone in the province. As a Shebe Mabena's fan, I feel disappointed because from last week Tuesday we came this side, then they said it's postponed. This week we came again, almost the same thing. So I feel like we're doing up and downs and we are getting tired. So I would kindly request that they should free Shebe so that he can come outside and work for his family and friends. U ḓo dzula tshiṱokisini u swikela zwezwo ḓuvha ḽi tevhelaho ḽa tsengo. Ndani ra ḽiphaswa wa mafhungo a SABC Polokwane. Zwa zwino ri batsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshipambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 17 rand 26 cents, pondo ndi 22 rand 73 cents, euro ndi 19 rand 97 cents, pula ndi 1 rand 19 cents. Mikovhe phala JSE ifhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $4,122, platinum ndi $1,540, oil songo kunakiswaho ndi $61.95 ngafagi. Ubva kha nne mukololo wa matsila ndiri madekwana ave ya vhuḓi dzivhulwa nenzhelele u tevhela na mutsho. Kwa watu watani za nepa inazo zuri kwa mchawishi mandi kwa nanu ya kala machero na kurekezi mura zidazi kwa wira kapusi kwa namusi na zidazi kwa nazo nemanda ka vundla warandi vundla lipopo vundula Mpumalanga katina vundla Northwest sangwana pala vundla Gauteng katenga zungu spida za kubera za vundla warandi la KwaZulu Natal matacha kala machero roporo mvurazi ziko ropo za vrapanda na frefera kaspita warandi zo mavundu a vadwa katina mavunda ne wore ndi adebra matacha kaspita zo warandi zo kubera ukora mchama kwa songo tanya hote one mvurazi zi ropara zo rakidla ziko frefera kaspita warandi ndi zo chipembe peza udwa na tsezo zinza baone na kusimisa ukora mvurazi kuna so nemanda kama vundi ya ndia Mpumalanga Lipopo Gauteng katina vundi la ndi la Free State macha archivara pana ropa ro tsizo zedinzi zidona na machona ku kusumisa ro kwa mchoka urawo kana muna mchoka pisa ukuma unado ungasiya una kwaleza zamili madaka kaspite zori ndizo kwa peza zo no dvara panda ramadelo sombro tram piso ucho kalwa degree Celsius mwana South Africa chipemero kwa tama vundi la shiro ndo vundi la Gauteng na kona kezla 027 pala Pretoria zari 26 upone bori ndi ya broken spade oni archaka vunda yani vunda labora vunda Lipopo kwa mchona bora na ipo kwa mchona udopisa kwa makala machero unaweza shika kwa zakati 2 musina zara 29 pone bora ndia thondo chaka ka vunda labora ndi vunda la Mpumalanga kwa mchona bora na ipo udopisa kwa zaita 24 pala mashishing zara 30 pala skoko zakati na 24 pala emalahleni machara chaka vunda labora ndi vunda la KwaZulu Natal na ipo kwa mchona bora udopisa kala machero unaweza zaita 34 pala Richards Bay zara 34 ulondi katina 30 pala Freehead mataka vunda labora ndi vunda la Eastern Cape apar kwa mchona bora udopisa kwa pala East London zara 30 zara 35 pala Mthatha kati na 28 pore bore India Malitswai archipara panda chaka vundela bora ndivundla Western Cape na apar mchona bora udopisa kwa pala Beaufort West zara 37 kala machero zara 35 pala Clean Williams kati na 27 pala Durban ya bora ya Cape Town matar chaka vundela bora ndivundla Northern Cape na apar mchona bora udopisa kwa pala Springbok zara 32 zara 34 pala Kimberley kati na 32 Kurman zara 30 pore bora Uppington matar chaka vundela bora ndivundla Free State na bukoro mchoma mvura zinza zo nemanda kaspita zinzo vundeli pezi zaita 25 pala Frankfurt zara 27 Sasolburg katina 31 pala Bothaville chaka vundela na bora la Northwest hapa kwa mchoma unia bora ngwa mvura zinzo zo nemanda kala machero pezi zaita 27 pala Rustenburg zara 30 pone bora Dalishbe katina 28 pone bora ndia Mike matango rangariza vakata frala mucho ndizo zora fara zo mari kona anotere udapsi kwa vodi